Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sadiqil amin. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan namo hakama Islam. Alhamdulillah, yari na isab kita niyo kiarihilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin waktu sa halka-halka dito hadarat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala madawhat na tuyad to. Amo na in waktu ipagpatumtumpya tumtumiha antara sin kita niyo magtawtay manghud. Amuin ikabalik sin tao nakabutas dahil haagama sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban hikatumtum sin mga tao nalulupa sarta hikabuntol sin kakahinang sin hambok-pahambok dahil kato tanyo dahil hapar sa baban sin pagpatumtum piya tumtumi. Mga katautay manghura na akama Islam, yari na yung guru na to kalasahan amin asal long ta kaya sukuan sin waktu ini sarta biya dahil sablong ta sin adlaw ini insyaallah ta'ala na biyayaon waktu insya dimihil kato tanyo pangadjian amuin timbangan sin pagkamanusia sabab inda jinis na in luparagbo si manusia hababaw sing gumini abiyayaon lilayon niya kato tanyo hasupaya kaingatan na to hawno kita niyo nakabutang hawno kita niyo lang ta nakalamod hatumpukan amin sabuton niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalukay tukbal ko kaniyo in guru na to kalasan wayron na roy dengan Sheikh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba al-fawja bin najati liman shahida lahu bil wahdaniyah sahadatan lam yabgi laha iwaja wa fawata baina ibadihi fi manajilil ubudiyati minal inabati wal mahabbati wal khawfi wal raja wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la sahadatan man asbaha qalbuhu bil imani billahi bi asma'ihi wa sifatihi mubtajiha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada bihi min ad-dalalati wa allama bihi min al-jahalah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mahuli mga barhurmat mga umat Islam, in maudo na to parkala timbangan si manusia damikyan ginisan sin namamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran haagama Islam, apabila mabaya in Muslim amo in muntul dumayaw in ginhobaran niya iban mawaya siya timbangon niya kitaon niya iban ingaton niya lugi ka in ginhobaran niya atawa nagparuntungan ka diha dunya ini. Iban bang siya mabaya masanyang doon ha ginhobaran ha kabuhi niya in pagpanaw niya patuhan niya Rabbul Alamin na subay niya pakitaon pa-extrayon niya konsulton niya doon ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Longhi ibnu Mas'udin radiyallahu an la yas'alu ahadun an nafsihi ghayra al-Quran
long sinhambuk sahaba radhiyallahu an, ayaw mga subuin hambuok. Parkala sin ginhawabaran niya. Ayaw na siya mga subu kansiyo-kansiyo. Magpakita kansiyo-kansiyo hatungod sin ginhawabaran niya. Bang siya mawaya kaingatan niya, intimbangan niya, imbugat niya, insipat niya, dugaing din ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari mga umat Islam, in ayat, pagpakitaan sing kita niyo, pagpaekstrayan, pagpaeksaminan, sin ginhawabaran na to. Amo na farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minas syaitan rajim, Summa awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah, dhalika wal fadlul kabir. Surah Fatir ayat 32. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, summa awrasna, mahuli pusaka namo na, piyagpusaka namo in Quran, hamanga sila napi namo, din hamanga ipon namo, nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aon din kanila mga ipon namo, zalimon li nafsi, liyaugan niya, inginhawabaran niya. Wa minhum muqtasid, aw nisabding kanila, muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, aw din kanila, sabiqun bil khairat, biidnillah. Amoy nin ayat, mga umat Islam, pagpakitaan sin kita niyo, bang nato hipakita, in ginhawabaran na to, gumawa in resulta niya, magtuy na to ra kaingatan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya na simpalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bar iman, biyta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipon sin Allah ta'ala, biyta niya atas tong kaginis. Unoin hati sin dalimun li nafsi, bar iman, liya ugan niya, in ginhawabaran niya, ika-isa. Biya din hantang ito. Hati niya imbar iman yaon, Muslim yaon, piya paglamod niya in mangi iban marayaw. Aon wakto, hinangon niya in mga piyawajib kaniya sin Allah, sa mga gawa aon wakto, lamuran niya si mga muharramat, hiyaram, yang langan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalan in kaibanan piyawajib, damikyan in mga kasunat-sunatan, tinggalan niya, hinangon niya in mga muharramat, makruhat. Ito, dalimun li nafsi, hambuok. Ikarwa, muktasid. Hati si muktasid, bar iman. Muslim, tunayon niya in piyawajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalan ingkatan pianglangan kaniya sin Allah, sa magawaon waktu, tinggalan niya na in mga kasunat-sunatan, salta marugtol niya, dugtulon niya in mga kamakru-makruhan. In sabiqun bil khairat, hikatuginis sin mu'min, amo na hinangon niya in kataan piyawajib sin Allah, piyardo kaniya, tunayon niya ha karidaan, kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalan in kataan panglangan, muharramat, hinangon in kasunat-sunatan, sampai in kamakru-makruhan, di niya hinangon atawa dugtulon. Hatu parkala, tuong kaginis, nasabot sin Tuhan na to Rabbul Alamin, hafarman niya,
kain na. Bang na to pakitaon in ipa-x-ray na to, pa-examine na to, ingin hawaran na to, biyaon, kaingatan mo, kaingatan ko, kaingatan mo, kaingatan niya. Hauno kita rihato ini. Hauno ka rihato na sabot, dali mo ni nafsi, muktasid, sabi kon mil khairat. Biya na si informan sin Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Mga barhurmat, kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan mo, bihaon, kaingatan ko, kaingatan niya. Hauno, kita, hatu, kaginis na sabot, pag ihanon, bita sintuhan na to, Rabbul Alamin. Amo ini, mga umat Islam, in, agi, sin, Ibnu Mas'udin, radiyallahu an, ayaw ka mo mga subo kumonsult na kansiyo muna hisiyo tao expert kumita mag-examine hapasalan sin ginhawabaran niyo dugaing din ha Quran. Paunahon na tuing Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpa-extrayan sin ginhawabaran na to hasupaya amuin kaingatan na to, hauno kita niyo. Hauno in level na to, hauno in timbangan na to. Diha ini kaingatan ta, in ginhabaran na to, hakalugian ka, atawa ha paruntungan ka siya, atawa ha masanyang ka siya. Pagpanaw niya, harap patuhan niya, Rabbul Alamin. Hayat ini mga umat Islam, ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Fiapan jari sin Allah, fiaon sin Allah ta'ala, al-qaimina, amuin sila, na mamaugbog, ha-Quran sin Allah ta'ala. Na mamaugbog, hihinang nila, in Quran sin Allah ta'ala, ilman wa amalan. Ingat nila, hihati nila, piangadjian nila, iban sin hihinang, biabogbogan nila, salasatu anwain, tung kaginis, in mga sila, amuin na mamogbog ha-Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalimun li nafsi, biya na sin nasabot na to, siya na al-mufarritu ba'dul wajibat, tinggalan in kaibanan fiya wajib kanya sin Allah, awil murtakab li ba'dil muharramat, atawa dugtulon niya, hinangon niya in kaibanan, hiyaram kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruwa muktasid wa huwa al-muaddi lil wajibat, tiyutunay niya in mga piyawajib kawajib-wajiban kaniya, at tariku lil muharramat, tinggalan in mga muharramat, hiyaram kaniya sin Allah ta'ala, wa kad yatruk ba'dus mustahabbat, awn wakto tinggalan in mga mustahabbat ay mga kasunat-sunatan, wa yaf'alu ba'dul makruhat, hinangon ing kaibanan niya, ing kaibanan mga miyakro kaniya sin sara sin agama. Hikato niya sabikun bil khairat, in sabikun bil khairat huwal fa'ilu lil wajibat, amuna hihinang niya in mga piyawajib kaniya sin Allah, wal mustahabbat, iban sin mga kasunat-sunatan, at tariku lil muharramat, tinggalan ingkatan hiyaram kaniya sin Allah, manahot maslag, wal makruhat, sampai in kamakrumakruhan, tinggalan niya, wa ba'dul mubahat, sampai kaibanan pa, hiyaros kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay mubah in hukuman niya, aun waktu tinggalan niya pa. In katan wa kullu min haula, in katan dain ha mga sila ini nasabot
dalimun li nafsi, muktasid, sabikun bil khairat, nagtutulak-tulak, musafirun, in sila tumutulak, nagtutulak-tulak, ila rabbihi, harap patuhan niya. Ingkataan tung kagini sini, tumulak harap patuhan niya. In lugay sin tulak niya, harap patuhan niya, amo na in umur niya, dihil kaniya sin Allah, amo in katabalahu, amo in nasulat, ha gantaan kadar niya sin umur niya. Amo na tinlugay sin tulak niya, harap patuhan niya. Amo na in lugay sin umur niya, dihadun niya. Mahuli, ja'alatil ayyam wal layal. Piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga adlaw, iwan si mga dum. In adlaw, iwan sin dum, marahil safarihi. Marahilon li safarihi, amoy nin marhala, sin pagtulak niya. Lambangan, sin pagtulak niya, harap patuhan niya, fala yazalu yutwiha, inini masi-masi, magsusuok, indum iwan adlaw, amatoy magpasuok, sin lugay, sin tulak niya, ba'da marhalatun, ba'da marhalatin, hatta yantahi safara, sampai maubos na in lugay, sin pagtulak niya, ay umur niya. In dalimun li nafsi, apabila bakun niya na in doom niya iban adlaw na, marhala ini, lambangan sin tulak niya, doom na ka adlaw na ka, in adlaw niya, in hisampang niya, hibak niya ha adlaw niya, unar tuod, sabakat hududuhu wa sahwatuhu, in muna doon kimalbit hapangatayan niya, iwan ha syahwa niya, doon hapangatayan niya, faharrakat jawarihuhu, humibal in ginhuwabaran niya, ang gauta niya, talibatun laha, amuin lawagon niya, amutin lawagon niya, in nakauna hapangatayan niya. Faija tajahamahuma hukuku rabbah pataratan wa taratan, apabila nagdura in hak sin Tuhan niya, partawagan sin Tuhan niya, na aun waktu, iwan waktu, aun waktu, in hinangon niya, rukhsah, hati niya, dia pahil-pahilon niya, aun waktu, ataw along niya, subay na atawa gaan-gaanon niya. Aun isab waktu bil ajima, iyalop biak niya in adlaw niyan waktu niya yaon, amoy gawgot isab in pangatayan niya. Hati niya, hinangon niya tuod. Wa marratan aun isab waktu, yukaddimu ala, in paunahon niya, ala dambi, doon amuin, huminang sindusa. Wa tarkul haq, tinggalan in hak sin Allah, in hak sin atau hak sin tagmustahak biasin bangsa atau biasin pagkahin niya manusia. Tinggalan niya in patut tahawunan, haman-haman in pagtinggal niya, wawaadan iban sin biya jimanji siya bitawwa long niya pagtawbatan dakuman
paminsan-minsan pagtawatan da kuman. Hati niya, dusa impaunahon niya rin ha, dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu beton in pagyanon dalimon linapsi. Beto in hal niya. Amoy ni in hal sin ad-dalimu linapsi. Ma'ahifdit tauhid. Sarta yaon, iumiran niya, piyaparihala niya in panauhid. Wal iman billahi wa rasulih. Iwan pamarat saya, yaon ka na in pamarat saya Allah, iwan harasul niya. Wal yawmil akhirah. Iwan yaon kaniya in pamarat saya hadlaw akhirah. Wat tasdik bis sawab. Yaon in kaniya pagsabunal, pagkahagad, ha aon tungbas, wal iqab aon siksa hadlaw kana. Pamarhalatun hada maqtu'atun birribhi wal khusran. Ini ni marhala ini, lambangan ini, kakahinang ini, amo ini bugto yaon kaniya, bugto din kaniya in paruntungan, in madawhat niya, amo na yung kalugian, adlaw gana. Wahuwa liaglab minhuma, in siya kamahumuhan, kamatauran, daugon sin amoin kalugian, in lagguon niya, daugon in karayawan sin kangian. Danikyan apabila masabot in kiyamat, bang mamut na hadlaw kiyamah in dalimun li nafsi may yajuribhahu min husrani. Tinigon na, timbangon niya, timbangon na in paruntungan niya, karayawan niya, ibansin amoin kalugian niya ay kangian niya, ay dusa niya. Lilayon na yato, pinigon na, ini marayaw, ini indusa ato mangi. Wahasya ribhahu wahda. Punon in karayawan niya, iban punon wahusrano wahda in kalugian niya di hadlaw akhirah, hadlaw dunya ay kangian niya. In kaunan sin hukuman hadlaw kiamat, amuin makusog, unuin mabugat, haduayat to. Kangian, iwan karayawan. Amutin hukuman. Lirajih min huma, haunuin makusog, mabugat, hadwa. Amutin hukuman, haadlaw kiyama. Wa hukmullahi min wara, in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, min wara'i dhalik, din haulihan nasabot, la yu'dimu minhu fadlo. Di niya igon, pauwayon, din kaniya in karayawan niya, iba ay bansin, yaon in kaadilan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapaghukom hamanon siya, haadlaw akhirah. Haja huwal amalu dalim, amoy ni in hinang sin dalimon li nafsi, wa masiruhu iban sin datungan niya, hadlaw kana bihet to in hal niya. Adapun in muktasiduna, paminhum muktasid, faaddu wadifatu tilkal marhala. Tunayon nila in hinang, hanasabot lambangan niya tundum niya adlaw niya. Walam yajidu di nila isab palabihon alayha doon ha lambangan yan, wala naksu minha di isab nila dagdagan kulangan in adlaw amin piyawajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Wala hasalu al-arbahi at-tujjar. Wala isab sila, wala nila nadawhat mahasil in paruntungan sin amuin business yaon atawa amuin dagangan yaon. At niya tuput-tuput amuin amurain piya wajib piyado kanila sin Allah. At niya wayroon nadawhat nila in paruntungan biya sin pasabab sin amuin kasunat-sunatan ito tinggalan nila. Wala bahasu al-haq alladhi alayhim. Wala isab nila biarubahan in kasabunnalan daakan in haq sin Allah subhanahu wa ta'ala roon kanila. Apabila ipagbak na hambuk kanila, sampangon na inhambuk kanila in marhala ay indum adlaw niya istakbaluha tiyayma nila. Isab tiyayma sin ginhabaran nila magtuy sila ialop nila haadlaw yaon bituhur sin magsutsi sila bituhuri tama magtuy sila magsutsi pagsutsi sampurna was salatu tama hinangon nila in sambahayang sampurna sukup fi waqtiha hawaktu niya bi arkaniha hinangon in karukun-rukunan wa wajibatiha in kawajib-wajiban niya was saraituha iban kasarat-saratan sin sambayang summa yansarifu minha ampanaysab sila matto tumudjo ila mubahatin wa maisatihi maon pa hiyaros kaniya sin Allah iban sin maon naysab sila pa kabuhianan nila wa tasarrufati iban sin kakahinang business kakahinang nila amuin ajinallahu fiha dayin ha ijin sin Allah fiha kadayin ha kawayan sin Allah ta'ala amuin hahinang nila yaon hakabuhianan nila yaon muaddiyan wajibatur rabbi fiha doon sila hamubuhat parkala pag dunya pag business kakahinang nila pag hindo nila pagdawa nila muaddiyan wajibatur rabbi fiha hitunay nila in fiya wajib sintuhan nila gairu mufarrigatin lin nawafil ibadat hati niya bukon sila mufarrag ha mga ibadat kana kasunat-sunatan mga nawafil ibada hati niya di nila ito hinangon in mga nawafila ibadat wa awradul azkar iwan sin mga jikir mahapon mahinaad atau puas sin waktu faida hadaratil farida ukhra bang naisab dumatong in fiyardo dugaing naisab waktu badir ilayha mag-us-us sila magtuloy sila matto hinangon nila tunayon nila piya wajib kanila piyado kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala bangiton maubos na masampul na nila na biya sin sambahayang insarafu ila halihil awal mattura sila isab biya sin hal nila panagnaan matto na isab pa amuin hiyaros iban sin pakabuhianan nila pa kakahinang nila wa huwa kadhalika sairu yawmi na in muktasib biya sin nasabot yaton hakatan adlaw niya biya hinangon nila bieto yung kakahinang nila in pagyanon muktasid pa ijaja al-layl apabila dumatong na indom isab marhala dum lambangan na padum in wakto pakadalika ilahin danikyan hawakto yan amuin in hinangon nila
magtuy na sila, matug na sila, hinangon nila, kumulang na sila, kukulangan nila, hatta yansakul fajar, sampay gumawa na isang fajar, payakum tumindog na isab sila, ila salati, paon pa magsamahayang fajar, wadifatihi iwansin, amuin, hinang niya. Faijaja as-sawm, apabila dumatong na yung pagpuasa, al-wajib, amoy fiyardo sin Allah, kama bihaqqi, tunayon niya, in haq, pardo niya, wakadhalika zakaw, al-wajib, damikyan in, pagtunay sin zakat, amoy zakat wajib, wal hajj, al-wajib, amoy hajji, fardo, wakadhalika al-muamalah mal khuluq mal khalq, damikyan in muamala nila, pagsawmadya nila, parsugpatan nila, ibansin pagkahin nila manusia, yakumu fiha, hinangon nila yato bil qisti haqaadilan, la yudlimuhum, di niya anyayahon sila in pagkahin niya manusia, wala yatruk haqqahu lahum, iban di niya tinggalan in hak niya kanila, at hinahitunay niya to, amutin dalimun ay muktasid, wahada hal muktasid, amuinin hal sin pagyanon muktasid, paminhum sabikun bil khairat, paminhum dalimun li nafsi, wa minhum muktasid. Dito mga bariman, barhurmat, in hinang sin nasabot sin Tuhan na to Rabbul Alamin, hayat niya in muktasid, paminhum muktasidu, amitin hal nila. Adapun sabikun bil khairat, in sabikun bil khairat, ikatu ginis, insyaallah ta'ala, man kita niyo taufikan, papanjariyon sin Allah din ha, duang kaginis sini, muktasid iban sabikun bil khairat. In muktasid bil khairat, as-sabikuna bil khairat, fahum naw'an, in sila ini duang kagjinis. Ikaisa abrarun, iban mukarrabun. Adapun in abrar, pag iyanon, fakata'u marahil safarihim, bugtuon nila in marhala, lambangan sin tulak nila ini, sin lagbuon bil ihtimam, importante tod hapangatayan nila, maharga tod hapangatayan nila in marhala nila, bugto ha yakin angan-angan nila in mga marhala, lambangan sin ay doon nila adlaw nila, in tulak nila yon hargaan laggoon sin paaunon nila, bugbugan nila amrullah, indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bi ikamati amrullahi azza wa jalla, wa akada al-qalb, bukuhon sin pangatayan nila, ala tarkil mukhalafati, bukuhon mugawgot ha pangatayan nila, tinggalan nila in sumulang sumagga, tumaykod din hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal maasih, iban tinggalan nila tod, amuin di sila makasulang makapagmasiat hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimamuhum masrufatun ila qiyamil bil a'mal, in maharga kanila, hinangon nila, maon pa patindugon, paaunon nila in ammal as-salih, bil a'mal as-salihati, hipuan nila in marhala yaon, doon nila adlaw nila sin ammal salih, hinang marayo ay ibadat, wajtinabul a'malul qabih, tinggalan nila, aniban nila in mga kakahinang mangi, di kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa awwal ma yastayqadu ahaduhum min manamih,
panagnaan amuin magbangon siya din ha hamuk kanila rin ha tugan niya yusbiku ila kalbi makauna ha pangatayan niya in muna kumalbit hajantong pangatayan ni al-qiyamu ilal udu tumindog mag-air magsambahayang at-tam al-udu at-tam sampur na pag-air was-sala ibang pagsambahayang kama amarahallah biyasin naraak siya sin Allah Ta'ala fi awwali waqti doon ha panagnaan waktu niya awwal waktu sin sambahayang fa ija addal farda waqtahu apabila hitunay nila nain panagnaan waktu piado kanila sin Allah istagala bittilawati in hinangon nila in kabisihan nila pagbasa sin Quran wal azkar pagjikir ilahin tatlo syams sampai pa waktu gumuain matasuka din hasubangan payarka duha pagwa sin matasuka usag sambayang fajar rumuko na isab sila magsambahayang duha summa yadhhab ila ma aqamah Allah fihi min al asbab ampa sila mattumanaw na isab hinangon nila na isab in dakan kanila sin Allah Ta'ala dahin ha mga kasabab-sababan ay pag-usaha paglawag napaka-ridzeki ito na isab sila ito yung hinangon nila faida hadar al-fard al-duhra pada duhri apabila dumatong na isang waktu duhur badil ilat tatakhur magsaroon doon magtuloy sila magsutsi wasayi iban manaw ila sapil awal magtuloy sila madto pasap awal panagnaan minal masjid an yaminil imam doon na ka rin tampal pa tuusin imam atawa aulihan sin imam faadda faridatuhu kama amar hitunay niya in piyardo kanya sin Allah biyasin amin naraak siya sin Allah piyahinang kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala mukammilan laha sampurnaon niya tunayon niya bi sawaitiha in kasarat-saratan niya wa arkaniya iban karukun-rukunan niya wa sunaniha iban sing kasunnat-sunnatan niya kabliyatan niya ba'diyatan niya wa haqaikuhal batina iban in hakikat niya habatin niya in kasabon na hakikat simbatin niya yaon kanin khusyu yaon kanin pagmabuga pagpatikupo wa muraqabatu yaon kaniya in jagahan niya tuod in piling niya pangnanam niya kikita siya sin Allah dia jagahan siya sin Allah hangkan parayawon niya impagtunay niya sin sambahayang piado kanya sin Allah Ta'ala wal hudur salta hadir in hapangatayan niya bayna yadillah yaon siya unahan sin Tuhan niya bayna rabbi bayna yadi rabb ay dia niya mag-alup yaon Tuhan niya Rabbul Alamin amutin hapangatayan niya payansarifu minas salah na ampasya mig na isabda yung pagsambahayang wakad asar damikyan bunatod yaunin bakkas fi qalbihi mikit imbakkas sinsambahayang hapangatayan niya wa badanihi iban simbaran niya wa sairi ahwali damikyan hakatan hal niya ataran simbakkas taddu tumampal magsahaya doon ha pamaranan niya iban hadila niya iban hanggauta niya wayajid samaratuha damikyan kabakan mo imbunga sinsambahayang niya fi qalbihi hapangatayan niya minal inabati yaon ka na impagtawbat pagsusun ila daril khulud sa maon pa amuin khula kakkal ay amunin adlaw kiyama surga sin Allah subhanahu wa ta'ala
Wattajafi andaril gurur. Andaril gurur, yaon ha pangatan niya, insya yaon. Mig darin ha hula amoin harubiru ay amunain dunya ini. Wa qillatu takalibul wal khirsu ala dunya wa ajiliha. Demikian tiyo-tiyo da in pagtuyo nila. Haparkala dunya nila iwan sing karayawan niya. Kad nahathu salatuhu, bunal tod in siya, napagang siya sin sambahayang niya. Napagang siya sin sambahayang niya, anil fahsya'i wal munkar, dahinay ng mangi, iwan munkar, inna salata tanha anil fahsya'i munkar. Yaon kaniya in bakkas, mapupo siya, mapagang siya sin sambahayang niya. Dahinha, pag hinang mangi, iwan munkar, wa habbabat ilayhi liqa, iban lumasa siya lumasa siya in kawayaan niya harap maon pa amo na impagbak niya iwan sintuhan niya Rabbul Alamin, wa nafarathu an kulli qatiin, iban tinggalan niya dain hakatan uno-uno na hikabugto yakta'ahu anillahi, kabugto niya, imparsugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalan niya to diyatun, unoin hinang, amoin di mabugto in parsugpatan niya iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kautan, di kalumian in parsugpatan niya iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di to mabugto in pangatayan niya, pangnanan niya, panghulat-hulat niya, din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'adalik mu'ain in siya nasabot ito jiyajagahan niya fiyareyaw niya lihifdis sunani, parihaloon niya to din mga kasunnat-sunnatan la yakhlu minha bishayin, di ito tinggalan hambuok din ha mga uno-uno na mga sunnat kaniya ibadat yaon. Wa ya'ti ba'dal faridah, hinangon niya puasin waktu piardo hinangon niya puasin pardo bil azkar, amo na yung mga zikir tasbih al masru'a, amo yung siyara kiyarita sin Allah iwan sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, dahil naman pagtasbih, pamudji, pagtahlil, makakatluan tagtu biya na sin subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, makakatluan tagtu. Damikian in yakhtimul mi'atu, in kahinapusan niya ikahanggatus amuna bila ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amo tinhi kahinapusan sin azkar, zikir niya, tasbih niya in kalima la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa man arada al mazida qara'a ayat al kursi, amuin ang siya mabaya pa ganapan niya pa, basahon niya pa in ayat kursi wal maujatain, amunain falak iban binnas, fa idza kana qabla ghurubis syams, apabila in kaaunan niya wala pa si maddof in suga, tawaffara alal azkaril masa, pataurun niya in mga zikir, amin sasabutan pagjikir, pagdua, pagtasbih hamahapon niyaon, amin nasabot bis sunnati nadirun azkarus sabah biyasin, sibu daysab si mga zikir sim mahinaat na sabot hapanagnaan sinadlaw, la yakhlu bidhalika abada, di to dieton pahil-pahilon tinggalan niya amoin nasabot ito kabuhi niya. Dieton in sabi kun bil khairat, in hantang nila pag-ibadat nila insyaallah subhanahu wa ta'ala, mga bariman mga na to pa Allah ta'ala, kasinguran na to sila yato in dua sinipini, din naman ha
muktasid, pasabiqun bil khairat biidnillah. Di kita niyo maglumba-lumba pagpatauran, sumingod biya sin mga sila nasabot sin Tuhan na Rabbul Alamin, sabiqun bil khairat biidnillah. Dalika huwal fadlul kabir. Amuyatun in sa lago-lago, kalabyan, karayawan, sa lago-lago, madawhat sin sila haadlaw kana-kana. Damikyan afabila, kawaon nila, bang sila matug na insabi kun bil khairat, akhaju mahja'ahum, akhaju bil azkar, magjikir day sab sila. Iyaon day sab yung mga jikir, bang sila kumulang na, nagkukulang na, matug na, iyaon day sab hinangon nila azkarun naum alwarida fis sunnah, mga jikir bang matug, sung matug in mga nasabot sunnat. Day naman pagbasa suratul Ikhlas, basahon nila in kul huwallahu ahad, iban maujatain amuna in falak bin nas makatu. Damikyan paubos ito, basahon nila, hisapon nila in hisapon nila yato ha din ha uo nila, pauo nila, iwan pabayho nila, iwan pabaran nila makatu, iwan basahon nila in ayatul kursi, iwan kahinapusan niya, iwan kahinapusan ayat suratul Baqarah, amo na in amana rasulu, kana inya on kabugaan sin saitan. Damikyan tumasbi sila, iwan mamudji sila, maka katluan tagtu, iwan tumakbil day sab sila, maka hika katluan tagupat, atau maka katluan tagupat, ampa sila mamung na isab hambuk kanila, Allahumma inni aslamtu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dahri ilaik, ragbatan wa rahmatan ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta, fala yajaluna, na masi sila yazkuruna Allah, nagjijikir, tutumtum fa Allahu Ta'ala ala firasi, bisan sila roon habaloy nila, hakulangan nila, hakantir nila, hatta ya'khujuhum naum, sampai sila matug na, sampai karoon na sila, wahum ma'ahada kaimuna bihuk, in sila, iwan sin bihayni, in sila, habihayni, kaimuna bihukukil ibad, hihinang nila raysab in hak sin ipon, ay pagkahin nila mano siya, dayon biya sin iyadatul marda, magbisitahon nila pa tao na sa sakit, haka hospital at haka bayan, watas o janaiz, magad pa sila bang awon janaja kubulon, magad pa sila pangubulan, bang awon mapatay rin kanila, wa ijabatud da'wah, tumayma pa sila sin mga awon invite kanila, wal maunatu lahum bidjahi wal badani wal nafsi wal mal, damikyan tumabang sila sin kagausan, kawasan nila, iban baran nila, iban ginhawaran nila, iban alta nila, ipanabang nila, bihat to insabi kun bil khairat wa ziyaratuhum, damikyan in mga pagbisita nila, bisitahin nila, hihinang nila, wa tafakkaduhum, damikyan maglawag-lawagi sila, antara sin sila mag-asubuhi, wa kaimuna bihukuki ahlim, damikyan hihinang nila raisab in hak si mga ahli nila, iban sing kaasawahan nila, family nila, wa iyalihim, wa kaimuna bihukuki ahlihim wa iyalihim, hihinang nila raisab in mga hak kapatot si mga ahli, anak asawa nila, iban sing kampong kaluarga nila, siyusugpat nila in kasilasan nila ha mga kampong nila. Afabila waka min ahadin
jumato kumugdan hambok din kanila tafrit fi haqqin min huquqillah, katinggalan nila hambok din ha mga fardo piyawajib hak din ha mga hak sin Allah, badiru ilal i'tijar, magtuy sila sa roon doon, magmaudjol, magtuy sila sa roon doon, magsuri, wat tawba iban pagtawbat, wal istighfar iban mga yung kaampunan pa Allah, wa mahu mudawamatu iban amuin papasun nila, amuin di sila matutog atau di nila tetap mahinang in pagtinggal yaon bi amalin salihin, papasun nila sin amal salih yazilu atharuhu hikaig sin bakkas amoin kya tinggalan nila yaon, wa haulai humul abrar in mga sila ini sila neto yung pag-ianon abrar, humul abrar damikyan din ha tumpukan sin sabikun bil khairat, murah-murahan mga umat Islam in kita niyo magsama-sama kita niyo mga iyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala, biya sin pamaugbog sin sileton dahin naman ha muktasid pasabikun bil khairat biidnillah, jalika huwal fadlul kabir. Damikyan mga umat Islam, adapun as-sabiquna al-muqarrabun, kanain sabiquna bil khairat abrarun iwan sin muqarrabun, as-sabiquna amoy maglumba-lumba sila, al-muqarrabun amoy sila in labi masuok, ito pahum kaumun imtalaat kulubuhum, in sila ini kauman manusia hipo maglasay in pangatayan nila min ma'rifatillah din ha pag-ingat Allah subhanahu wa ta'ala, amutin hikahipo hikala sa isin pangatayan nila min ma'rifat umingat atau magmaingat, ingaton nila in Allah subhanahu wa ta'ala, hatihon nila wagum mirati bi mahabbatih, mapusot sila, iwan pusot sila yan sinanapusot sin kasi pagkasi fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa khasyatihi iban sin pagmabuga ha Allah ta'ala, wa islalihi iban hakatinggihan niya, wa muraqabati iban pagparihala pagjaga nila hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amatin jiyagahan nila in kasara-saraan sin Allah ta'ala, iban sin panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di nila mahinang marugtol. Apabila siyain al-sabiqu al-muqarrabun, bati na rin hatugan ahadukum hambuok kaniyo pa awwal ma yabda bih, panagnaan pagbati niya, panagnaan muna hinangon niya inagi niya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur, ampasya mamong puasin jikirini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, ampasya mahuli mangayo siya wa yatadarru halom sin pagpatikupo pagpatahina Allah, summa mahuli yakumu ilal udu, tumindog na isab siya mag-air sambahayang biqalbin hadirin, bang siya mag-air yaon hapangatay na hadir, hapangatayan niya mustahabin hadir yaon nakalilimbang na yaon hapangatayan niya in siya ag iban kaniya lima fihi, habang siya mag-air hati niya yaon hadir kaniya indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadir pangatay niya kikita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in halom sin amuin panganna niya
amo na ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza kumtum ila salati fagsilu ujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Amo yatin halaw pangatayan niya kikita siya sin Allah, hihinang niya indaakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pahugasan sampul naon niya, in pasapuhon sapuhon niya, in nasabot ang gauta pahugasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatin hapangatayan niya in mukarrabun, mahuli in hinangon niya bang siya magsutsi na mag-air, yusalli ma kataballahu lah salatan muhibbin nasihin li rabbih, sumambahayang na siya amuin fiyardo kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin sambahayang lasah kana lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin kiyabaita kaniya sin Allah sin Tuhan niya Rabbul Alamin, mutajallilun halawm siya magpatihina, mungkasirun bayna yaday halawm siya amuin, wayroon matali mapikil niya maangan-angan niya, inyaon siya nagmunajat iban sin Tuhan niya Rabbul Alamin, wayroon matali niya hadun niya ini karungukan niya dugaing din ha nagmunajat nagbalharap umalop siya pa Tuhan niya Rabbul Alamin, la salata mudillun biha alay, hati niya wayroon dugaing mapikil niya halom sin sambahayang niya yan, amunain yaon siya kikita sin Tuhan niya Rabbul Alamin, in yaon siya hadarat darajatul ihsan, an ta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, hangkan ito para yaon niya in pagbasa niya, in pagruko niya, in kataan hayan niya, para yaon niya kana kikita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, yara min a'dami ni'amillahi alayh, in kakitaan niya din ha mga salaggo-laggo ni'mat dirihilan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na indaakan niya on, amo na sambahayang yon, an akamahu, amo yun pa tindugon niya siya, wa anama gayrah, damikyan amuin wastaja wa tarada gayruhu wa hallahu wa harrama gayrah, damikyan amuin paaunon niya, amuin patinggalan kaniya sin Allah subhanahu layuan niya, yara anna qurrata ayna, damikyan yung pangatod niya kikita niya amuin kanyanyungan sin kababayaan niya, wahayatu kalbu kalna inyaon kabuhi sin pangatayan niya, wa jannatu ruhahu amunin surga sin nyawalihan niya, wa ni'matahu wa lajjatahu iban sin ni'mat niya, iban sin kainginan kasaddapan niya, wa sururahu yung kakuyagan niya, pitil kasala hamanga nasabot sambahayang yato, pahuwa yatamanna tulal layla, in siya nag-angan-angan pa, mahaba pa indum niya, pag-ibadatan niya, pagjikilan niya, wa yunajihi bi kalami, damikyan magmunajat siya, dahon niya magsambong laong, in ha kallam sin Tuhan niya, mutiyan likulli ayatin haddiha, hirihil niya in tiap-tiap ayat, in suko niya min ubudiyati dain ha pagtag-ipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito mga bariman in mukarrabun al-abrar, insyaallah subhanahu wa ta'ala, amuin taufikan kita niyo salta pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, maan kita niyo mahinang sin sifat sin abral as-sabiqun al-muqarrabun iban sabiqun bil khairat al-abrar, tub dito na sadya mura-murahan pagbakon nakita niyo sa Allah ta'ala magbalik biya sin waktu ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, tub dito na sadya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa lingkat-lingkat pangadjian long ta amoy in maluhay ta tilagon in pakaradyaan na sabot ngayad tutu parkala
amoy in laong ta timbangan sin manusia halaw man sing gumiini mataod deng halom sing Quran siyabot tungod paparkala ini amin maluhay na tutod pinigon sarta lililay kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin deng halom sing Quran piatarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam panagnaan surah halom sin suratul Baqarah doon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ramikyan to reng ha mga tumpukan sin manusia muna amon ay mga muttaqun amin muttaqun laong ta dasok in laom sin pangatayan nila sin sahaya sin kalam sin Allah ta'ala munin Quran amon di sila mamutasi uno hinang buat malengkan subay daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala titinggalan nila ingkatan na insilayan halom hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala uno hinangon nila kugdan sa jawayro ni lupas sabab halom hidayat karena in pangatayan nila sahaya sin ni kalam sin Allah ta'ala daing haamoy in nakapipikit halom sin daghal nila at sawabyad to in sila malayo daing hakataan na maasyat karena inyad to halawang panghidayat, halawang pangjagahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan lil muttaqin in Quran. Hipanghidayat sin Allah ta'ala mga tao amoy in mahugot in pangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala pangjagahi singkatan piang langan hasupaya in di malupas in amal ibadat nila. Bihad to. Na in hikaruan niya tumpukan laong ta amo na yung mga sila nagkufur amin tabunan nila yung sara sin Allah ta'ala palabihon nila yung kanapsuan nila di hababaw singgumi ini bang sila baitaan amoy ni in labi marayaw hikasud nila pasurga dumagisab sila sinamuin marayaw kapangatod nila amoy ini biya sa kaulola baitaan nila ng Allah ta'ala malingkatin namin iniring sinamin biya mo kamo kay papahinang kamo na yung mga yan amo na yung mga tao magkukufur maghinang simbukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in urulon nila in katanaman nila bukon katanaman kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hikatunya amo na yung mga sila munafik pamuin piya lalahil nila roon bang mukitaon sila na in umbulambok bar iman sumagawa in sila pakita-kita hadya hamano siya in katitipuhan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in sila nagdaawa in kami nilaw niya mga bariman da isab wa minan nasi may yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ta'ala nagbayta in sila bukon mu'min sabab kay ingatan sin Allah ta'ala in halawm sin daghal nila yukhadi'un Allah walladina amanu kamayan im mga sila yaon biya mga inititipon nila imano siya pagkahin nila at iniiakalan nila labi-labi na in Allah subhanahu wa ta'ala yung panganal nila to kaakalan nila in Tuhan matipon nila in Allah ta'ala tumagawain niya to mga katawtay manghuran baran sin mano siya in nanipo hakin hawabaran niya bang niri akaron in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nadamikyan bang imano siya katantipunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala mabahagi day sa patu amuna in as-sabiqun amo na yung mga sila matuyo maghinang sindaakan sin Allah ta'ala nag-aapas-apas sila katan hinang marayaw di sila inihiminang bang bukunda amun piyang daakan sin Allah ta'ala sarta na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang nakakuha na rin dito na rin na sila himinang bihan atas sila humundong bang wala nila na natanto nyo daakan sin Allah ta'ala tawa daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa bang yan turakan sin Allah ta'ala rin di sila to kaunahan as-sabiqun biya na si mga kasahabatan sin Rasul as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar amo na yung mga sila nakauna nag-aagama nakasud pa agama Islam dahin haamoy in lima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung mga sila muhajirin dahin ha Makkah mga Quraish kampong sin Rasul iban na si mga ini kalasian niya katan sa wayroon dahin habang sa Arab imbukon kampong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon
wayroon nakaliat doon, kampong katansin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na amo na yung mga muhajirin wal ansar, iban si mga namaugbog kanila rin doon na Madina katan, in sila to minas sabiqin al awwalin, salta kaya ridaan na sila sin Allahu Ta'ala, buhi pa sila, kaya ingatan nila na asal. Radiyallahu anhum wa radu anhu, masya Allah. Sila na ini mga nahipo sin ini laungta nikmat dakula ding Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan amo na yung mga as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. In hikaruan niya tumpukan ashabul yamin, amuin tumayma sin kitab nila parapit patuuh. Bihan na hikato niya amunin ashabus shimal, tumayma sin kitab nila ring harapit palawa, na yung mga siladto in diploma nila matawok niladto harap palawm sin narka jahannam. Amo yadto mano ito yan yung mga yadto. Di na yadto lang ta magkuan, di na maghisab, di day sab hisabon sa pasal diretso na. Diretso biya day sab sinamin sabi ko wayron na paghisab diretso day sa palawm surga. Nga bihad to naampay ni ashabul yamin na long taron haon makuan pa siya magunahuli pa yung mga sila. Masapat-sapat bihan na insilad to biya mga kilat mahatangkas limyo ring ha amin sirat al-mustaqim. Na amayad to long ta maluhayad to biya mga tilakon sing kita, hauno kita ring hatuyad to na insyaallah ta'ala kita rin magpi bihad to. In kami ni mamayta sadya, insyaallah ta'ala hisin tumayma alhamdulillah, hindi tumayma alhamdulillah. Bang man kami nakapasampay na mura-murahan mataymat na to marayaw mga katautay manguran na akama Islam in kakod to mga nagganap pa tiyo-tiyo. Insyaallah ta'ala na sarta in kami sampay sin salam dua ka sila sa maun kaniukatan sibu da amoy nyari imaalok kamo ha amoy in lokal na to ini yari ha hula na to sambuangga long taiban sin binaywayan niya sampay na pakapuan palupa sog pabasilan patawi-tawi iban na ha ini katilingkal sin hula Pilipinas tuwi pasal sin ini kita tuwi kita si mga katautay manghuranta Muslim ha ini yan ha hula Bisaya yan ha Luzon alhamdulillah na labi-labi na yadto ha mga hula Arab in kita inilong taki kita salam doa kanyo katantan mga katautay manguran na akama Islam mura-murahan inamuin biya mga pakaradyaan na tuwini palanyuton sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagiwang kita niyo nagtutulong tabang na bukon mahunit in parkala biya sin mga ini insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kanyo katantan na hiwing ko hibalik paguro na to magbalik inamoy in microphone hasupaya kakataman niya in pangadyan na to dumyan insyaallah sarta sibu kita niyo katan magsama-sama mag-apas-apas amin mga yu taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala wang man mahinang natu amal yadto insyaallah ta'ala in pangadyan nito. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Tafadhal ya Shaykhana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asuna wa aslih lana آخرة التي إليه معادنا واجعل الحياة جيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتنا يا رب العالمين. اللهم أحسن خوات أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.